ukuthula kwabesebandleni, ukuthula eneshini. Abazalwane siyabingelela nathi sibandakana labancane sibale Philip number 3 bazalwane siwele emakayana. Siyabingelela mkhulu uThabethe. Siyakuthoba kakhulu kuwe babe. Sibingelela kakhulu nakumake. Amen bazalwane. Inkosi ke inkosi senomene labantu. Siyabonga bazalwane kakhulu. Nathi sawubhala umkhosi nawuhlatshwa. Sathi noma kanjani. Sina sithe kulabazalwane ngoba labazalwane bakhombisa ukusithanda kakhulu. Amen. Saba nenkonzo iminyaka lophelile mhla ka-2 September. Labuya lonke eDudu. But labazalwane bashiya imoto eDudu lebethe ngatinyawo. Sabona sasinobasithatha. Nathi ke bazalwane basithumelela abadzala into tisicangane nje nathi. Amen bazalwane ke manje sithemba singanyelanga siyasilungela. Amen bazalwane. Siyacela lesimanini sithandazise bazalwane khona idemoni lesibambile. Nathi sinenkozo mhla ka-8 August bazalwane. Manje sesikhohlotha incwadi. Manje ke inkosi yami ke eyishinda sicolela ke manje. Mkhulu. Hawu Nkosi yami manje singajabula siphinde siwabonela amadoda aphinde efika le Dudu. Futhi namafika nawe nje qobo. Kungaba kahle kakhulu. Amen bazalwane. Cha siyabonga kakhulu Nkosi yami. Ngosibusise. Amen bazalwane. Cha Nkosi yami labasithumbe bona mkhulu uThabethe nami bazalwane Nkosi yami. Siyaxolisa kufika ngalesikhathi. Siyanimema bazalwane mhla ka-8 sinemponzo yemfundisi sinika nje itiya bazalwane egameni lenkosi. Amen. Siyabonga. Go. Suara Timalake. Suara Timalake.